Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Voice of the People Party kalapente pat bakan Pynkhreh no election MDC Khadc Hills Autonomous District Council Jhadc Hills Autonomous District Council kabanlang hausnam arhajar arpusah habayakran bu bat scammer bo obade nong actin ke VPP leithu baka sengkalarai ban Pynkhreh no election MDC Khadc Jhadc kumjuru election MP Lok Sabha walong hausnam arhajar arpusah leithu baka VPP election MDC Khadc kan Pynïeng bet baru arpu kendai teliki constituency kat bahagia Jhadc kadang tuat jingmun banyok Pynïeng Kyrtong lun. Kebelisibun ba bat skamar bo ya kapor jong pi. Tingi pi dekum nong aikten jong ka BPP mo sen sen partai batamai. Ti syukran bangi hani kisngi pi ki perseles ba piong ba namtak election MDC bat MP. Pi partai kandidat halo kanega banta. Kebelisibun ya pi bagi nusan Hima bagi ya agak digalat ke bagi ni bagi keren halo gini ke bentar ke bah hoi melada pen pemi ya ka jing aktif na ka yang juk parti ke jungi ke bah ni ong ba ini le ya ka election MDC dan MP untuk Asia Muslim atau senaja besar di ya kata ini le ini besar ini ya sedang ini menteri lalu mentau senang ini ya keren no election. Beli pi ai ka statement mata nang sita ya utang banang Ilekshon. Beli pi dai klono ya ta ka Pynkhreh. Ni koi kelong ba ni ya kata ngimla banlen ba kila don hi hara hadin bangila job di MLA election kutu bagi ya ka kipri kila ai ti shania ya ka parti ki jogi bagi sumbu sibun le ki pai ba ada bagi sumbu yu beli try kan ta dan lekat ya parti nadu ke segi bagi sedang rai dan form adu ke dengan lemat tu di sialam jong play but kipai ba club high match dengan parti tiba kam tam le hadin ba kalau scam ya ka jing keren ke jongi ba kiwi ki political party hagi jala ke jongi ki seng room ke ba ni ladon ni ba kim dan ke nomor ke scam jadi gimana pandangan lu ki kerja beri kujongi ki kasih di Pynïeng kujongi kamu tahu ni hari kasih kujongi ki bagi beri kiba don kujongi ya ka jala kujongi ya ka beri kerja beri jadi ini bagi fight matching ya kata gimana pandangan de but ni lu pada bagi ki social media ki bagi bon ki beri kiba one ban Roma berpa we kicing kuat ke joki ban anjele ya ki election ni ka parti ke joki te gi suai do da press statement ba naga liang ke joki bangin pat rai ban ai we lo te nang se kwat ni som ko parti bangin ya ai ben ya ki ni Jhadc ya ki Kyrtong ki ban le nam ta ki election ke tu kalau ki ban like ya ki pai ba naga confusion naga jing ko mal jing mut rom bai ba ko naga parti ni long tiba long disiplin tiba ni ya yo Ka VPP kan Pynkhreh baru ar pengut ki election MDC. Oh ni ki ladon ke jing Pynkhreh banyale ha baru ki ar penai tuli ki seat aka Jhadc but ngin Pynkhreh ru banyale ya ki election ha Jhadc de ke jing Pynkhreh kadang ya sikmat kidang ya kidang dan kibri lagi constituency berapa di bawah ban berpal lagi cingkwa ki banyale election aka parti ki but ni dang ya wat ki candidate ru lagi tu constituency ki ba Jhadc Hills ki ba hoi ni ke jing Pynïeng ya ka PPP ka kamjur ha ni ha Khadc Hills thì Jhadc Hills kadang ni sama hangti ni haban dang ham ni Ilekshon ban tenya sapriang ya ka parti te di community bangin lahi ban yale ya election ha ke Jhadc ba Jhadc Ka MP pat pi la Pynkhreh no Kyrtong ya kata ni pat sim ngulu no harai ban Pynïeng yan ngulu nakaliang jong ka parti ya gidi siman wan ngisa syom ya berkat Ni we somlau ba syaram ha mentor ngi la pau
Ketua dia pau juga. Ke GI ha social media. Ba me bo di ong ba in Pynkhreh. Don ke jing temu. Banyale ya ke MP election. Ni dokumen sibo ne pe don ni ba me bo na ka parti ki chungi. Ke jing don ki chungi. Pero ke jing ku ya ka parti. But hi ba me bo dei badan kata potential nggak benar kata lawi agak kam sain pertai bat ni kerman ru ba inang kiu ka bagi nang wi kisi bat ni kira kit bok yang wi ba in lokisha wel ki krur agak jela gitu ndri ya gua mentai hendak liang juga parti yang 4 rai ben ayu luru insa nang bisa na ba habangi pa iki bru ban yale iki election siaka kamtam ya parlimen ni hapet ya kibril ni hapet dia tang yo bril ni hapet ya ki issues di ba ta ya ka jala ke jumi but bonu ba khamla ban inside ke yu da ba hadali na ba ta jala ke jumi im ya pet ya tang ya ke ba you know no nam ta ke jimin to ile ne ta na party interest ni hapet hi haba gile shi ka par jala ni hapet hi lu na ba ta interest ta na jala bro thì nghĩa là nhà shop như sinh phân vẫn nên sẽ ai cả hai bộ vừa biết cũng sẽ thú vị mà được bệnh là cả party Ni supaya kan dia tak nak election ke balak dap. Ni poi perkat bo pra mo. Enco shit. Shita yo shwa ba tabut. Tak ai ka kumno rai ka kom trika mo chupi kumno rai ka. Ki kesan mo shita yo shita. Cái way cái long ba cái party cái jogi mo phi cái party bat mai. Thì ya kata kasi ki juga ngana mong ya tak situ yo hi Henry ka pau jing sum shit juga si ha itu ga last week Henry ni bang teri ka party ni sutu hi Bernardo dan kongru kibre dan ke cintang dan wanda ya ke jinggala ha ga jala ke jumi tang ba kimdon kalah kalinti kam kime lo na kamdon ka party ka ba ya ki kita ka alternative Tiga ke ba pinki ya kibre golong ba kani ke parti ku jogi ni ya be ke bong ni ya be lo kan horim but ni scam lo kan horim but ya ta ngim la ban le ngim de ta mengi kret ni da ya ni da trai atat rengkat ba kam ha mengi kren de ta kan horim te ngana ku geluksa ha mengi kren de clean politics kumi ba aden beri president juga parti Mereka mau keren, udah ya kata clean politics. But habang diong ban yale election claim kepisaru. Kipriu nengkong le se kila bernong bakata ka bom lamong. Henry ingi lagi jing shuru, lagi jing arab jung ble. Ilek saka waran ta ban yale bat ni pin i sisa ban yale claim kepisa. But habang kipriu i ya gitu ban yale claim kepisa. Gis claim gunong rem. Kipriu pi pai kmat. Hoi kila bernong ban dang nengkong kipriu kila bernong ke jing Arti ba lesi yo ngimpoi se katong dire ha baki I ba ka party ka don ka lawi ba is kem nong dim ba iklan ha ka campaign ki jungi ba ka campaign ki jungi tla ba bun se ni ai ka positive campaign kam le negative campaign te ka tu ka positive image ka ba ka party don ni te ka tu ka kring yang pai ba but Pi gawe kalau ba piong shua ya ke election shua stay shua ki election ka kiu ba Henry ke jing kiu lagi juga tapi metang rong post election te kani kita ke jing start but kemen ba kani kan nang